Ayırması gök bulup, akşam kardı ay çürek, alıp gitti devu. Kavulan Manas batırdın, Ersemet eyvalası. Çın çalalvay durganda, akıl mıhtap kurganda, anda çora oyladık. Kabama aytsam bolut dep, ay çürek alıp gitti dep. Akşam kardı bu yerden, aytkan eken çaçekey. Көңілі таза бөлсін деп, ошол кезде ерсемен, қамбақайға жолуғып, абай эмне бол деле, қандай сөзгө қой деле, анда Манас кеп айтып, айланайын қаралдым, уғып тұрғын деп айтып, ушул турган акылхан, ел башкарган жеринде, төмөнкү Бухар элинде, биз барган чакта тапталып, ошол кезде акылхан айырмасы бөлүнүп,